Kelempung yele ki watip kam ka 6 Meghalaya Games ka wadau penman hau new benai hajuai dalai bai ipang krek chai yo penman no ka Hamadan biar dulong dau penman ya yele ki traditional games nama ki yele ki tenre we hapok ka yung wali wan to ka karate neliang ulat wan dekar wa manus katri ka dulong doong wa i mentoy wa diyo dewa wan gani kelempung to wa ya ka yung wali dan yamrong ya ka wa i wan i wajet wa pai da chana penmet ki nadu ki duar wa ki yin Cucu doong wa haya to wa kamadan da kular ki wa penmiat wa penmadan ka hewa ki wa at ki wa telu dau pendap yaki we ite man i wa dangsa we kat wa man kat te dang chna yaki dara wa man kam ki office ne benta ki yele ki kelempung Urimon nartiang wa man executive member ka chnong doong wa hajrong i penmiat ya ka yung wali da chna le yaki sarop siang namo ki approach road na phrang wa na chru ka yung wali Hejo ipo danga iskemo ki wan ki wada tay wada wanra na do kitiar kitar ne benta ka Meghalaya Games mendakut kani kelempung le wa ne hiki kam ki yong ka chnong ka thau knang yo ki kon kan ro khlut open kam ki hadin wa pen pli ki haki jai le ki sports ka chnong da singa buram go ya ka sarkar wada wanra go ya kani kelempung ha ka chnong wa ka thain we ngai yuluti ga le wa ikam yele ki uman ki balai ban knang yo mi ki wa ra nam ya ka chnong ka jalla Tak waga Meghalaya Games ini medan biar dulong lah peman gigi traditional games tamga ra mokra gigi wiki tuan tak wah medan pak yungle ni pemga karate gigi mutoi amai partikular gigi cina yang iswa odi ya gigi mutoi gua ya kamga yungle nepo ada nyamrong ika dari wan iwa si ijet upai prepare kisah kam kiat and ya gini tadau repair ge redap ada ni ora ka benta yang ga yumule mon dapat ki wan guna da kidwar ki dua si da senang dai to waga medan wan ini medan panggil dau pen medan level liga da leveling ini panggil pen ibu tu ada pen miat ke tang kat ni kata duk atas sok tam amu yo ite lagi ambil ke office ye ke dan ambil cina ni ten house yang ye ke leveling pada outlet ni dah cuba por man ke ye ta itu an bagi itu sports man sedia man ke juga ku ye ke sor cuai ro wi bagi ke janji district yang ro wi wa ya ke bu kan yang ke district Cimeta ki sports ki bukan nedok ki race ni ki indoor sport duk pro ki benta yang games ki wa chami yo jatkam ke report wa hak selemen dan hari 50 games M2 Jartam ki wa jidak ki dan hari ni wan man estimate points wa Jartam penyo nai tela penyo bon ki kan yang ka chinong li kan yang district ki wa chim ko bu ni ka Meghalaya Games Yulati lengba kani ka Meghalaya Games kani tagi hajuai baki khanyang ka chnong khanyang ka district hora u nangku ka sports kon gi benta tagi ko hagjo opor nei liang yong ka chnong kam ya pensiap lang ai to wa ai jingwan yong ka Meghalaya Games kam dap kenal general secretary de snyau gitu ki jingmutoi gi yo ai kam ya pensiap u ongan nalor ki jingmutoi gi snyau bi Daduk pemiat pentai ke yang walik yang rong daduk dau penmadan reveling ini ga madan biar ke yang ina daduk ini wa pemik gini ki surap approach road yang man khmat yang walik yang kam juk ni ta srok le pun ap liang nang da pemik gini ki surap ta cibon gi jing mentoi wa yuluti wa jewat yang Meghalaya Games dan next game man dadap gini Meghalaya Games wa iwan iu debok do kam tam he to sport iu da pemik gi tiar gitar Iwo bapak ke chnong ke thau yang iu ti hatin dak ni Meghalaya Games le man dukut am ga le yang man ki yang ke chnong ke thau knang kon ro yang ke chnong yu am ki pen kam dan de wo le ti jaj le ke ki wo wi am pen pit le de ple ki ha ki por ni snam ki wo wan dan ne le yang ke dor ba chnong dulong chua yang iu ro ko wi dap idai snyau buram dai snyau wo ya ka state Meghalaya yang di office ki wi to ha ki ni kam ki bon pet le beta Meghalaya Games ki wi rap cibon ki penta kamon wa belai ti ya kini ka Meghalaya Games ti e wa kini ka Meghalaya Games ko man holus nam ha po yung wali ke chnong dulong yang kam jo agi wik tuan ki thau ki pen man ki ka
Poman ga game la ni ga Meklia game ko la belarti la ni ko open mi cibon ni kita ki corona bi kro bertuj ki ora e burom ni na yong kan di state Meklia yong ni.